pulit jong ka East Jaintia Hills District ha ka jia kon persya ya drok ha ka lai pautrik jeliu kilala ha ka ban pen Pulom ya ka jingthmu pynpoi drok ha po ka district padyo kem sangut kibriu bat ukynja san phuai point lai kilo kini kibasha akem kidei na Tripura bat kidei u amit mok arphu khandai snam na Panisagar North District Tripura Rajesh Kumar ke ang laipulai snam na West Tripura Babu Mok Laipu Prasnam na Panisagar North District Tripura, but Sanjit Debarma Saupu Arsnam na West Tripura. Kipulat jong ka East Jaintia kilapin Pulom ya ka jingthmu pynpoi drok hadian bakilayo jingtip batikana bakadan kakali Tripura kabadan ya registration number Tripura kabayat ling ba ka kyang Khliehriat kabakikit ya kimarbian ne udrok. Kumta ki pulit ki balapan kret lupa ki labu ya ka kerdop talasi ha tera bat ya ka kali santro kabadan ya number TR04A0254 bat kita ki sangut ki brio ha ka jingkhenra la kandang ya ka kali syaki jaka bapher balabur ya udrok bat ki pulit ki layo kurep ya uni kynja bakhya san phuai point lai kilo nalor uni kynja ki pulit ki la kurep santeli ki mobile phones pisa khatlai hajar sans pa sa photingka bat ka kali santro Iya, sama witness ini ya. Kau, tepang tahu, kali itu kan.